Imwe kwa imwe tauni-ini ya Thika ne kwarikia kuhitithio deputy president kana munini wa president wa gatatu guku bururi-ini Professor Abraham Kithure Kindiki na handina amwe a ikari a Thika aria mekoragwo makirorera uria gugwithire na mbere kuria mwena wa KICC. Naweza taka uanze kwa jina lako, nieleze ni kitu gani ambacho umeweza kushuhudia na wewe umechukuliaje swala hili? Kwa majina yangu naitwa Shadrack Kamau Chege. Mimi ni mkazi wa Thika hapa. Kwa leo kwa kuapisha kwa Kindiki imekuwa ni kitu nzuri sana sisi kama wakaaji wa Thika, kama mimi binafsi na Wakenya wenzangu. Kitu naweza nikasema Kindiki ni mtu msomi na amekuwa kwa sheria. Mwanzo pale tunataka tuone Kindiki kama atashikilia mlima ama pia yeye atasema tu yeye ni mtu wa mlima, lakini Kindiki ni mtu ambaye tumeona akipigana vita kule na amekuwa akishikilia sheria ya kwamba Kindiki analeta watu wote pamoja. Hata watu wote wa River na wapi hata sisi Thika tutakuwa ndani, tutakuwa mlima peke yake. Asante sana. Ndina mutumia ungi haha goka ndakora kwina andu ingi muno metereire tukiraniria nao no nyenda wambiriria na ritwa riaku ukinjire we niki weyonera na waku uhoro uyu atia? Hamari twajira Regina Wangari na uhoro wa Kindiki kwapishwo muthenya umuthi no angenia ona gutuika ndinakena ni uria mararutire Mheshimiwa Gachagua. Ni marabatie mamuhe ihinda nigetha hote kurikava no ndakena ni undu wa Kindiki kuingirio aturutire wira ta Kenya na ndacokia ngatho. Okay, asante sana. Ni gugithie gukirora kana hau giguyagira muthenya uyu wa umuthi. Ndina mutwarithia wa nduthi haha no nyende unyihie miario muthenya wa umuthi unjire ni wafuatirira mohoro maya niki wona? He kindu kimwe ni giandigithia Kenya ni kurumagirirwo watho. Kiu ni kiuria kia mbere kiria ndamba ndeyuria tondu kuringana ni haria njui ni ati yue mundu gwitwo Kindiki aragirwo kwamba kwihitithio arisaini wira wa gukorwo internal security internal CS wa internal acoke ikare mieri itatu mbere acoke riu ningi acoke ikare mieri ingi bururi ni waruto na watho ni waruto ni twiri nake iguru. Okay, ni ngatho ndina baba witu haha no nyenda unjire nona tama tengerio horo uyu njitagwo Karekia no undu ria ndona miaka iria ndurite ndiri ndawona umuthi tondu ni ndamaka muno ni tondu Kenya gutire mundu ina kihoto wa kurumira kihoto tondu aria mangituonia kihoto na matuthomithie nio mathukia kihoto gia Kenya moraga katiba piu tondu andu acio mauma hau mbere yothe ni watongoria akatiba munene wa majaji munene wa magoti nio maruta wira ucio muru wa kweheria mundu atageririo kihoto-ini giake ni undu wa makia muno. Ni ngatho muno ndungata na thengi ni undu wa ihinda riaku. Reke ndekie na muthuri we haha Maina hii no nyende twire riu kuma riu twirigirire kikuma kuri atongoria inyu muri ta aikia kura muri ta aikari a Kenya murerigirira kikuma hari utongoria uyu mwanada ona mwanage kana kuhitiria ndahuragwo roretio na bara ahuragwo roretio na nyumba. Reke njuge wira no kurutwo no tukurutwo uria tungirerigiririo gikorwo kirutwo tondu aya ni andu eri mari athure no uyu ni umwe wa kwa pointo kiugo riria riragwo roreno ndari na undu wa gukararia ni kuga twa roreno kiugo riu ni ingiutua kurio ingiuga atiriri reke riu twitikire ta Kenyans we accept and move on uguo niguo baba twirire. Ni ngatho Maina uguo niguo aikari a Thika marakiuga ndikwenda kuongongerera ona kana ngiruta rute njokie mwaro mwena ucio wa studio ino ni ceceni ya Inooro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.